Subunok na mutla mingsero mganalo na FM hlanganeni Afrika Dzonga enhlekane mingsero mina kwalo ngisala station shurkongo khona ngisalo la Gauteng ampumalanga Northwest Limpopo kumbe wena nikuma ku audio streaming yamnganalo na fm.co.za mina nikhalanga Pet Mathebula ningona risimato wa jimo xitanga wa xingirtano wa jajana makuna lwandandadzi akwamkela mingsero meka na ku Africa wa bulabula namutla ku rumsumbunuko kutetane ku risiku ra 20 ra n'weti leya nhlango la lembe ra 2025 ntlhanu itafambisa sweswi ku fika eka awara ya 2 nhlekani lowu na ku pfumela ku ri kwalaho nga koma yime kulunga ku la ku tatwa ku timhaka i tingani kambe mhaka nkulu leyi rhangaka hi yona mutla hi timhaka ta xikambelo mi ta tsundzuka ku ri vadyondzi va ka grade 12 va sungula ku tsala swikambelo swa vona swa ku hela ka lembe mundzuku ximfumo eAfrika-Dzonga se hina hi nga na vana lava nga ka grade 12 vatswari vahlayisi na vaaki hinkwerhu ku angarhela ha khumbeka ka xiyimo xa muxaka lowu ha rhambiwa ka xiyimo xa muxaka lowu leswaku hi hoxa xandla ka ku va hi tisa ku hambana na ku vona leswaku hi seketela vadyondzi lava se xivutiso lexi hi nge le ku xi vutiseni ka nhlekani lowu ka Afrika wa vulavula i timhaka ta ku mi ta va mi va vonini tolo kunene a ku ri na xikhongelo lexi a xi endliwa virtually xi endliwa hi ndzawulo ya dyondzo ya le Limpopo kumbe hi ku rhangeriwa hi Premier va endla xikhongelo lexiya se xikhongelo lexi a xi famba xi fika xi komba ku ku ta va kha khongeleriwa ku vadyondzi va ka grade 12 swilo swa vona swi va fambela kahle ma va maka kona se hikokwalaho ka ku va kha ku langutiwa ku vadyondzi va ka grade 12 swilo swa vona swi va fambela kahle xivutiso lexi hi nge le ku xi vutiseni i ku n'wetani hi vatswari mi hoxa njhani xandla ku seketela vadyondzi lava ku vona leswaku vadyondzi lava va hetelela va fikelela milorho ya vona hi ndlela yaleyo mi va seketela eku fika kwihi xana mi vona ongeti vadyondzi va le ku seketeriweni kenelake loko swi ta ka timhaka ta ku ti antswisa hi tlhelo ra dyondzo ke i mhaka leyi ni lavaka ku hi bula hi yona laha ka hafu ku phela awara ya 12 va le ku seketeriweni kenelake vadyondzi lava hi vulavulaka hi vona nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860002543 nomboro leyi nga ta va hi kha hi tirhisa nhlekani lowu loko hi kha hi twa tlhelo ra wena ra mhaka hi ndlela yeleyo kasi ke hi ta langutela ku bula na nkulukumba matakanye vona va suka ka huvo ya vufambisi bya swikolo lava nga ta va kha va pfuna ku twisisa ku vona ku himpela vatswari va le ku seketeleni ku fanele ku endleka yini na koho ku fanele ku endleka yini ku himpela vatswari lava va nghenelela ka timhaka ta dyondzo ya vana va vona ke i mhaka leyi nga ta va kha hi bula na vona leyi antsungeni wa awara yan'we loko swo famba ku ya hi laha hi nga kunguhata ko hi langutela nakambe na ku bula na va African National Congress a Mpumalanga va ve na nhlengeletano eku hela loko ka vhiki ya leyi langutaka ka timhaka ta milawu ya mafambisele leyi nga hetelela loko va hlengeletanini eka yoho ku huma swin'wana swa leswi nga huma eku vakhanselara lava va nga tirheku va ta fanele va hlongoriwa xivutiso ku hi vakhanselara va themi yi lava nga hlongoriwaku loko hi kha hi languta ka xiyimo lexiwani se mhaka leyi lava ku twa wehe na wehe ku i ta angula ku yini eka mhaka leyi namuntlha ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku hela ka vhiki kahle swinene loko ku nga ta na timpfula eka tindhawu to hambanahambana loko hi kha hi vulavula hi ku hela ka vhiki kahle loko nga ta na timpfula hi ku tindhawu ku hambanahambana a ni ri a thula mahaxi hi Mgqivela kumbe na ku khensa Mhlave Mhlave un'wana wa vayingiseri va hina loyi a tirhaka ka ndhawu leya vutleketli a kha vona ku hayi lava va nga koho va nge le ku tirhiseni magondzo va kota ku va tirhisa kahle magondzo va siyerisana doroba ra kahle swinene laha mahala laha hi ndlela leyi a ni ri ka Usinga leswi ni nga swi vona loko hi kha hi ri le mutini luwa wa ka Usinga leyi ka va Sesimarinkwini yeni ya vona ku i muti wun'wana lowu landzelelaka na ku khutaza timhaka ta dyondzo loko languta na kona ku wa koho awo va loko languta swivulavuri dokodela Swimanimani i swi vona ku vanhu lava va nga na nkucetelo swinene ka timhaka ta dyondzo se loko ni kha ni vutisa hikokwalaho ka yini ku ri na vadokodela vo tala va ku munhu loyi a ri a ndzhaku ka swoho Wom Ralph Usinga i wa va tirha hi ku yi teka hi ku vona leswaku va hlohlotela timhaka ta dyondzo va tisa nkucetelo wa ku vanhu va dyondza se ivi va hetelela va vutisa xivutiso xin'wana kumbexani na n'we mi nga kwala Mpumalanga mi nga wu ti vutisa ku xana loko hi thya switarata tiholo mapatu na hinkwaswo i swa van'watipolitiki ntsena ke
hi ku loko ni ta va ni yingiselele leswi va vulavurisaka swo hi muti luwa wa swi vona ku i vanhu lava kumbexana na vo a va fanele va ri na vito xitarata xin'wana kwalaya a thula mahaxi xi va xa ka usinga Ralph kumbe stadium xexa xintshwa xa thula mahaxi sweswo swa ku taniya mi languta yini loko mi teka xiboho xa ku sweswiwani mi ku loyiwani i la ku ta va hi la ku thya vito hi ndlela yaleyo sa mi tweneni mingiselo wa mina timhaka tingani mi khome tihi timhaka a hi sunguleni leti mi nga khoma tona sweswi kusukisa laha sweswi ku fika hi hafu ku pela awara ya 12 ivi hi ta kota ku nghena ka mhaka leyi ya dyondzo hi hafu ku pela awara ya 12 hi ndlela yaleyo va hina hi ta bula na vona loko hi vuya mahungeni misava ya awara ya n'we nhlekani lowu 0860 002543 kumbe 065 7443911 kandziyisa rito na ku tiyisisa leswaku rito ra wena loko ri kandziyisa ri nga hundi minete na koho ku twala wena ntsena eka vanhu lava va ku va kha va twala hi ndlela yoleyo a hi amukeleli mixer loyi i ta va ri wo sungula nhlekani lowu hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM i Nhlekani Bootpet na weekend leyinene mi njhani hi pfukile mi njhani buti wa mina hi pfukile buti wa mina man a khensa Bootpet ni la ku vulavula hi heist mo loko National Health Insurance ani yeah Mpumalanga va khome panel van leyi a yi khome ti-drugs ta hina a ti ya Mozambique bazi hi leri aka accident leyi mi nga ze muku nkarhi wun'wana Xikwembu a xo lemukisa swin'wana tiphilisi leti ya va nga ti kuma laha ti tarise swin'wana ti suka kwala South Africa bazi leri a ri ya a Zimbabwe ne le Malawi byela ni mina hi Department of Health sure National Office bazi leri a ri suka a PE a PE i last area yo suka le va ze va fika va humelela hi accident ni byeleni a ku na enforcement landleleni lava nga cheka loro loko ri ku accident le inge yi nga humelelangi a hi nga ta swi tiva ku tiphilisi ta hina ti le ku smagliweni yale swi le ku vaveni Bootpet hi leyi National Health Insurance ya hina yi passini a parliament ma swi tiva ku fana na Bela bill mara a va swi koti ku yi implementa Dr. Aaron Motsoaledi xana hi ya kwihi ri tiko swi ri ta a vo hi dlaya hi ri ma South Africans kambe swi va swi ri kahle ku a va swi koti ku yi implement a ni yi passini why va nga yi implementi va nyike timeline va nikile phela timeline ya ku swi ta fambisa leswi hi ti-face hi ndlela leyo a ma ha swi tsundzuki ni swi tsundzuka kahle mara Bootpet masta i ncini lexi sweswi xi nga endla ku yi stola xana ya ha ta famba loko ri ku hi kha hi lahlekeriwa hi medication hi ndlela leyi ni vulavula hi ti-chronic medication Bootpet hi na vavabyi la South Africa lava nga na ti-chronic matters tiphilisi ta hina ti smagliwa ti yale xana va ri yini vona Dr. Popi kambe loko ti ka ti smagliwa kumbe ti ka ti ngungumerisiwa hi rito ra Xitsonga loko ti ka ti ngungumerisiwa hi ndlela yaleyo n'wina mi kombetela mani hi tintiho mina ni kombeteli munhu handle ka na Department of Health hi ku hi lava kumatu kona ni kombetela a ni ri Department of Health yi fika yi n'wina mi ta mi kha mi twa ku vava ivi va mi tshungula va mi nyika mirhi ivi mi famba Bootpet n'wana mhani ni vulavurile kangani mi kha mi vulavula na ti-patient kwalani munhu a fika a lava ti-chronic medication n'wina mi kha mi va interview hambi ku ri Bootmilk Xikwambani va vula va ku va hava tiphilisi va na ti-Panado mi vulavule na vanhu vangani hi ndlela yaleyo ka Bootpet mara se mi hehla ku yini mi hehla a ni va yimeleni no la ku tiva ku hi fanele hi swi tiva ku loko hi ku tingungumerisiwa ti ka ti suka kwihi hi ku swa ndleka mi kuma ku na khamba rin'wana va nga ri veka kun'wana ka tin'wana ta storeroom kumbe ti yiviwa ti ka ti suka kolomu ti ndliwaka kona handle ka loko ri na vumbhoni ta ku ti huma Khensani ti huma kwihi se hi ku hi nga kota ku kombetelana hi tintiho mara loko ti nga kombi ku ti tsariwe ku xiridzini kumbe yinini mi nge fiki mi ku ti huma ka ndhawu le rihanyo hi swona ni vulaka swona ni swi twa kahle Bootpet
ti va ti ri kwihi loko va ze va tikuma a ni ma swi tiva ku sweswi ni ta mi hlamusela ene mi ta ze mi swi twisisa Bootpad xo sungula mi ta swi twisisa na vulavula hi medication ya hina leyi lahlekaku loko vamakwerhu va hina va fika exibedhlele ku hava tiphilisi number 2 road accident fund yi hakele 58 billion aka vanhu ve le handle lava nga la illegally se la ti sukaka kona mi ta ripoteriwa hi mani hi ku i makhamba lava nga lendeni hi vo lava nga swi humesa leswi lavaku forensic investigation ya serious a swo suka nje swi davuka from nowhere ti kwala South Africa hi leti ya mi ti vonile ti kha ti huma Bootpad lexi tsakisaka i ku n'we mi swi twisisa kahle swilo leswi hi vulavulaka hi swona ngopfungopfu se swa forensic kambe a ni lava ku hi languta ku loko ku ve ku na makhamba ku hela mi henhla koho mi vona onge ta ku fane ku endleka yini ku siveriwa vukhamba lebyiwani ngopfungopfu kwala ka ku vanhu va lava mirhi a yi kumeki swibedhlele loko ri ku himpela a yi kumeki ivi ku tlhela ku va na timhaka leti ta ku yin'wana yi vonaka yi kha yi wa tibazini yin'wana yi vonaka yi kha yi kumeka a timovheni leti ti hetelelaka ti pfariwa mapatwini hi ndlela yaleyo aka Department of Health va yi tiva va na warehouse ya vona leyi humesaka tiphilisi to karhi va vula va ku letiwani ti ya chirizini i example yaleyo leti ti ya khensani leti ti ya apilunomi se hi ta lava yi ta sukela kwalaha ka source documentation tanihi se sungulaka Bootpad xana willingness yaleyo yi kona aka hina hi ri ma South Africans ku ha swi landzelela na phela ti tele ngopfu na byela hi panel van ivi ni ya mi byela hi bazi leriya ka ha ri na mali leyi nga ta yi hakela masiku ka road accident fund leyi nga approviwa hi road accident fund ka va lava nga kwala nawu nga pfumeli va fanele ku hakeriwa already va hakeriwe 58 billion ni vula road accident fund lori loko vo tala South Africa fiki chayisiwa va teka mali va yisa Zimbabwe va teka mali va yisa Malawi va teka mali va yisa Mozambique va teka mali va yisa Nigeria va teka mali va yisa Somalia Ethiopia Bangladesh ku hlaya kuxura Bootpad okay makumembirhi timinete ntsena ku pela wara ya 12 leswi swi vulaka ku ri kumbe lo i swivutiso leswi hina tanihi tiko hi fanele ku ti vutisa swona hi ku hi la swona na hi leswi tiko ra hina ri fanele ku ri va xiswona ke ni tshemba na n'we mi ta mi kha mi ti vutisa swivutiso swoleswo ni ta ri teka riqingho rero ya mahlweni endzhaku ka leswi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka mgana lona FM makomba ndlela ayi ku tumingisela mina 0860002543 swivutiso leswi vanhu va ngele ku tivutiseni swona sweswiwa van'wana a vele ku tivutiseni leswikulu kumbe loyi a kha vulavula swona se vele ku tivutiseni ku loko kusuka President Cyril Ramaphosa ku ya rhangela mani van'wana va swin'wana mani ya ta rhangela swin'wana hi swa ku ngele ku phikizaniwa ni swona a hi tivi a hi tweni n'wana loyi hleka aye boti papa mfukeni papa me hi pfukeni hi ngo vona but ni kona man I can't Bootpad una mhaka yin'wanyani ya kahle kahle hi kha hi rito ra straight yo nyangata kahle kahle mina wa twisisa bana mi nga nyangatseki na i mhaka munhu hayi boti Bootpad munhu bye xin'wana boti ne mina na tsala mathikithi hi matraffic ya JMPT la Joni man twisisa yeah man tsala kwalaha ka ku a ni humesi mali ayiwona leswaku corruption kumbe kun'uniwa lebyi nga na matraffic ya JMPT la Joni Bootpad byi ka xiyimo xin'wana xa ku misi xa karhata kahle man twisisa ena mali because hi Bootpad va teka mali swa ku kahle se ku swi na bombo kahle ka hi mina because like mina ntsale thikithi ndakazeri ka hele Bootpad a dorobeni a Johannesburg ntsale thikithi n'hweti leyi nga hela va hisa lavaya ni va komba movha leyi kalaka disk ni why leyi va yi tsale ni yimisile a fika vanhu ka 20 rand a fambe hi Bootpad ma twisana mali 20 rand a ni endleli Bootpad ni va rikotele va hisa lavaya Bootpad a no kwate Bootpad ma twisana mali
va byela ku mara ma swi tiva ku a mi kwati mi ndla sweswo ma swi tiva ku mi ndla yini mi pfula mi va pfulela nandzu va susa ti-name tag but pet loko a ri ha name tag mi nga n'wi pfumeli a mi pfuna mi ala swi lava mata swi lava mi ndla yini swi lava mi nga jahangi ne loko mi jahile hiko kumbexana swi nga mi hluphaka vanhu loko mi nga jahangi loko a humelela a nga ri na name tag mi nga pfumeli ku pfuniwa hi yena mi n'wi byela ku lava name tag ku sungula hi ku nga ta ni pfuna mata vazami va pfulisa movha va vona ku kahle ni ku a nchumu lexi nga na xi nga ni helela vhele a ku ri matayele a ni famba hi mpama vhele ma yitisa yena mani ene hi nkarhi se mi vula wun'wani ni xo ku cindanelaka kona i le ku hleketeni ku va nga va vula mani fambe mpama a ni ba hi mpama but pet ma yitisisa so okay ni famba hi mpama na pfumela ku tsaliwa mara ni kombela ku ni ku na zama yena mali ya ku ni kota ku xava thayere ni tshikeni nyana a swisiliwani hi boti a ni tsala a nga ni nyenganga mara va kota i taxi hi but pet ne ya ku va yi ri hava disk ya ku va windscreen yi fayekile ni yisa na wa taxi i huma na 20 rand a ya ka vona a va yangi movheni but pet loko a mi lo va tiva mi ri na vumbhoni ma pfulela nandzu ni zame ku swi endla hi khamera na ku va xuta mara ni hleketa mhaka ya ku a ni fanelangi ku va ni xuta vanhu swi ri hava swi nga ri nawini ma yi twisisa swi nga gina se swi backfire mina hi wexe ku hi ku ya hi ku lava va ndzawulo ya makhotso va ta vula ku ni xute njhani hi ndlela yeleyo ma swi vona ni u kuma ku mpfumelo wa kona ni wa xuta picture so both pepe mina hi ka mina mara na n'wina tshikani ku famba hi mpama leswa vakulukumba va lava va tshikeni xikwembu xi kona swi ta va kuma leswi va swi ndlaku i dyago matayere movha leya mina mi swi tiya mi yo gadliwa matisa a ni swi twisisi kumba lunghisani alignment mi nga kuma kumbexana hi align wa nkarhi ya ntsambi botpet tihleka to xavisa mhaka matayere ntsena okay swona i kumbe pet khetseli bota mina ve va famba hi mpama ivi ni tsundzuka ni languta ncindani hi tihlo ra mihleketa hi cindani ve va famba hi mpama se ku haya ekalaka i nga kholi swa tiyisa 0860002543 nsale timinete timbirhi ya mahungu ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ivi hi ta vulavula timhaka ta dyondzo a hi amukeleni lomi se ri nhlekani Butchet minjhani i pfukile papa minjhani hi pfukile ni kombela ku vulavula hi ene yi le kusuhani nyana na mina ni kombela ku mavito ni nga ti vuli ku chava ku sirhelela va lava nga kusuhani na mina khalanga ni le ku kayakayeni na mihleketo ya mina laniwani ku hi nga swi ndlisa ku yini kumbe khalanga va nga pfuna va kuma va hi sala va ti-organ donor yes ni vona nga ku i swa nkoka ku hina hi ri vanhu va ntima hi ku va na awareness yo karhi hi dyondzisa ku swi pfuna yini ku donate ti-organ hi mhaka ya ku khalanga ne ku na un'wana a nge le kusuhani na mina i khale a yimele ti-kidneys ku a nga donateriwa mara lexi ni nga tshama ni n'wi vutisa xona ni te hemfo wehe i nga swi kota wehe ku loko i famba kwala misaveni leswi va nga swi kota ku xi tirhisa va xi tirhisela munhu loyi a xotaku i nga swi kota ku n'wi nyika na leswi liya i ni hlamulaka no then loko ku ri xipano swi ta vula ku na we swi nge ku oloveli ku kuma kidney yaleyo a ni na wa u lava ku nyika so a ni swi tivi ku khalanga mani hi nga ndlisa ku yini ku rixaka ra hina a ri swi tivi ku loko ri teka ro donata part yo karhi ya miri wa yena loko yese a fambile la misaveni i va a pfune vutomi byin'wana lebyi nge le ku hluphekeni ka walowo so a ni swi tivi khalanga mi nga pfunisa ku yini kumbe swo vava mi ni ri wexe a ri no mi te na mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu yaleyo hi ta ringeta ku mativa hi ku n'we swa mi vava ni ta kombela mi siya tinomboro ta n'wina kwalano ka
ka muhumelerisi leswaku hi ta kota ku suka la hi ya na yo mahlweni hi lava va nga hi pfunaku na va lava tirhanaka na hi swona ku hi kota ku twa ku swi ndlisiwa ku yini hi ku kama n'wani mi nga kuma ku vanhu avo ka va nga lavi ku swi endla vo ka va nga swi tivi ku swi ndlisiwa ku yini sweswiya swa ku taniya na mihleketelo ya ku heyi loko no va tshembisa ku ni nga va nyika yisu kumbexani va nga ta va ta ni hetisa se na sweswo swi fanele swi twisisa eka ku swi tirhisa ku yini hi ndlela leyi kambe ni khensile tlhelo rero hi ta hi sala ndzhaku buti wa mina ya no ni nga khensa ngopfu mina loko ri mina khalanga na ndyangu wa mina se ni ni va byerini ni endlini timfanelo hinkwato ku loko ko fika mehe ni fambini hi leti tibendlela ta mehe va ku nyika na tibendlela to karhi ku kombisa ku leyiwani sen organ donor va nga teka xin'wana na xin'wana lexi nga kotaka ku sala xi kha xi pfuna anyway a swi hluphi ke swi vula ku mati va endlele nini n'wina a hi gimeteni kwala namuntlha ivi hi ta vuya ka n'wina hi mi nyika nkarhi mi hlamusela ku swi ndlise ku yini swi ndlisa ku yini mi ye kwihi sweswo mi dyondzisa na n'we a ni na n'we mi hindi hi kona mi nghenini seni hi dyondziseni ku sungula hi ta vona ku hi yisa ku yini mahlweni mo ni khomela tani muhumelerisi va ta teka riqingho ra n'wina hi ta kota ku yi teka ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo a hi tweneni kumanga misava ya awara ya n'we ta va yimise kwini nhlekani se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula nhlokomhaka ya hina yi ri ku lo sala tiawara ti nga ri tingani vadyondzi va ka grade 12 va sungula ku tsala swikambelo swa vona swi nga leswi ku endliwile matshalatshala hinkwawo tidyondzo to tatisela ti endliwile swikhongelo swo va khongelela swi endliwile ka swin'wana swifundha ka tin'wana tindhawu ka yan'wana matiko leswi swi nga sala i ku va vo vadyondzi va tsala swikambelo swa vona a hi vatsundzuxi ku va tsala yini va ndlisa ku yini matsalelo a hi le ka swona leswi nga ka swona namuntlha i ku hi ku vona ka n'we kwala mi nga ni yingisela mi ri koho mi vona ongeti vatswari hi le ku endleni kenelake leswi swi endlaka swi komba ku ha seketela dyondzo ya vana va hina nakona loko ri ku hi le ku seketeleni dyondzo ya vana va hina hi swihi swikombiso swa ku himpela ha seketela loko ku ve a hi seketeli hi swihi swikombiso na koho swa ku a hi seketeli kihi na ku mhaka liya ya ku n'wana a hi wa wun'we swa ha tirhake leriya ra ku loko munhu a swi tiva ku a nga na n'wana a nga ka grade 12 a nga na n'wana la nga le ku tsaleni ka swikambelo a nga veka na yena xipikara a ku a xa ha chayi xipikara lexi hi mhaka ku i nkarhi wa swikambelo na hambi yena a nga ri na n'wana loyi a nga xikolweni i mhaka leyi ni lava ku hi bula hi yona hi nhlekani lowu hi twa ku n'we mi angula mi ku yini ka timhaka ta toleto loko hi kha hi lulamela ku ya vona ku tsariwa swikambelo swa ka grade 12 leswi swi sungulaka ximfumo munduku eAfrika-Dzonga swikambelo leswi hi swona swi tekaka xiboho xa ku vumunduku bya wena byi endlisa ku yini minkarhi ya ku tala mi ta swi twa va vulavula hi timhaka ta ku hayi ku na swikambelo swo tatisela ku na yini vulavisisi byi komba ku a va talangi lava vuyaka laha ka leswiya swikambelo swo tatisela se a swi ta va swi ri kahle ku mi pasa vana va mina mi tirha ku hi teka a swi ta va swi ri kahle ku n'we vatswari mi seketela hi kenela hi ku nkarhi lowu loko wo ze wu lahleka swi nga tala ku va swi herile hi vumunduku bya n'wana yoloye sa hi ku tweni mingiselo wa mina mi angula mi ku yini n'we mi vona ongeti vatswari ve le ku tirheni hi kenelake ku seketela vadyondzi va xikolo ku vona na ku tiyisisa leswaku vadyondzi lava va hetelela va humelela eka milorho ya vona loko swi ta ka timhaka ta ku humelela eka swikambelo swa ku hela ka lembe nomboro hi leyi 0860 002 543 na ingeta nakambe 0860 002 543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 tinomboro to teleto hi to mi nga ti tirhisaka wena mingiselo wa mehe hi kota ku twa ku u angula ku yini wena ka timhaka leti ti khumbaka hina ve ri dyondzo i ya hina hinkwerhu tanihi hi rixaka dyondzo i ya hina hinkwerhu tanihi hi vaaki hi yo mhaka lava va nga dyondza va ta mi byela va ku education it's a societal issue a hi mi tweneni 0860 002 wo sungula mingiseri hi loyi nhlekani ayi khalanga njhani
Hi pfukile papa minjhani? Hi pfukile. A khensa. Ya hi member ya parliament. Lexi ni lavaka ku vulavula xona i ku hina vatswari a hi le ku endleni ka nseketelo lowukulukumba aka vana va hina hi ku ya hi loko ni karhi ni swi langutisi hi tlhelo leriwani. Mina ni kale ni swi practice khale na ha ri kaya ni nga se za ni ya ku singileni kwale ni nga koma a nhoveni. Vana va xitarata lexiya xa a ni tshama ka xona a va swi tiva ku hayi board u hi hoxa ka competition ya ku ni ku vana va ka hina a nga ta kumeka loko ni languta a ni languti position u khome position 1 ni ta languta ti-percent wo kumeka u karhi u ri loyi u nga va henhla hi ti-percent swi vula ku ri leswi hi ya loko hi ya ka khisimusi i ta ni byela ku ri i lava ni ku endlela yini a ni swi teka kusukela kwalaya xitarata xa ka hina yi sungula ka Mposi xi ya helela hala ka Manyazini a ni va teka vana lava va kumeka ni karhi ni la na endla yini ni xava na gezi kaya ni tlhela ni xava na switiyatiyani ku un'wana swa endleka a helela hi energy mara mo kuma ku xiyimo xa le kaya a xi pfumeli ku a nga kumeka a va na kofi nyana loko a kuma ku kufumela a ya mahlweni se a ni va nyika na ndhawu ni ku ndhawu yo hlayela hi leyiwa loko ri ku mi la ku ta hlayela mi ri ndhawu yin'we ivi ka tintangha ta mina loko se hi kumeka hi karhi hi endle leswiya swa ku se a hi kulakurile seni ivi hi onha vana va vanhu van'wana va ha ri xikolweni a hi ya hi ya fika hi tshama a ya vhengele rin'wana kwalaha ka xirhendzwani ni ku a hi yeni hi ya hungasa hi ri ndhawu yin'we hi tlanga table soccer hi tshame laha ku niketa vana vanhu lava se hi nga va teka hi nga tlakisa lava va kumeka va kha va va na chance hi ta ya kaya after ma 9-10 a hi ya dzumba hi endla sweswo a ku ri support leyi nga kona se namuntlha vatswari lava nga kona loko hi la ku sapota swi vula ku ri a hi fanele hi kumeka vana lavawani ka nkarhi wa sweswi hi endla na ku va prepare na le ka ti-menu ni tsundzuka principal van'wani va ka wayeni ni ta va vula ni nge va chavi ka vandla swilo swa kahle kokwani Makombela a va xava na xinkwa va famba va kha va nghena mutsisani ya mina loko a endla matric a va gongondzeriwa hi ma 8-9 loko u ri ku hlayeni u phemeriwa loko leriya wa phemeriwa xinkwa ku u kumeka u ri na swakudya va kha va prepare ene va hetelele va phasa kahle loko wayeni yi sungula ku va na matric so tanihi vatswari hi fanele hi kumeka hi karhi na mintirho leyi hi tivaka ku mintirho leyi a hi endlela vanhu ku ri loko va vuya hi fanele support ya hina va kuma ku hayi a wu zi endla nchumu wa swi vona hi ku kukulerile na yindlu hi ku koroterile hi leyiwa xa wena hlaya tibuku vula leswi i lavaka swona ku hi kumeka hi karhi hi ku pfuna se ko tala a hi swi endli tanihi vatswari ku n'wana a kota ku vona ku this is another season ya ku nga va ku ri yini ku nga va ku ri yini lexi ndhaku ku vatswari va nga swi endli swoleswo va nga va va kayivela kwihi ku nga va ku ri na munhu a nga va lemukisangiku ku nga va ku ri na yini lexi xi ndlaku hi ku vona ka n'wina xilo lexi xi humelelaku ko tala lexi mi nga xi vona la South Africa loko ku vulavuriwa hi swilo swa ti-campaign na hinkwaswo i swilo leswi swi consideriwaka ku ri tindhawu leti ti nga hluvuka va nge hi le xilungwini ku tshama vadyondzeki ku na yini hi koho la ti tlhaku tiya kona hina hi nga salela ndzhaku a hi ri machongola boyi swa ku ko ciniwa xigubu kuyiwa ku riseni kuyiwa ku hloteni hi tshikisiwe sweswiya swilo swa ku tala a swi le ku hi fikeleni ene Xikwembu xi vurile leswaku vananga va lova hi ku kala vutivi ku fana na papa lava ha ku huma ku va vulavula swa organ donor i swilo leswi a mitini mi kumaka ku ri n'wana wa mina a nga xaniseka a ka a lava donation ya kidney ku a va right tswari wa ku ni nga swi hleketi ku ri ni nga teka ya mina yin'we ni n'wi nyika ivi hi hanya hinkwenu i ku kala ka vutivi swi fana na lomuya ka mashopo yan'wana ya ku xavisa swakudya mi fika mi order ku fika drive through loko mi heta ku order va mi byela ku hi kombela na 2 rand ya donation yo feeda vana mara mo kuma ku ri ka tiko leri mi tshamaka koho le kaya le mabunu va nge le Bundu le hala makaya a ku tshama ku va na ku kumbe ku stage wa competition kumbe mo kuma va ku va tile a swikolweni ku ta ku va la ku cheka ku vana lava pfumalaka hi va file mi heta mi nga swi tivi ku ri timbali leti humesa ku ti fida vana va le kwini ku hala ka a tshama hi swi vona i mhaka
i mhaka ya vutivi se ni twini loko mi vulavula mo ku ka vana va hina ku laveka vutivi ku lava ti-campaign a ti vuyisiwa a hi kombeleni ti-campaign ti vuyisiwa emakaya ti ta fika ti nghena ti hi lemukisa ku ri hava problem mara ho nyike tidyondzo leti ti va ku ti karhi ti salele ndzhaku mi ta swi vona ku hi laha hi nga ta vulavula hi nhluvuko hi ta endla swilo hi ri na ku twisisa matwa loko mkhambula tani swi vula ku n'we hi marito man'wani mi le ku beleni mavoko va ndzawulo ku fana na ndzawulo ya Limpopo hi ku sukusela n'hweti leyi sungurile ve le ku fambeni hi switikwana na miganga va kha va kucetela vadyondzi ku va tirha hi ku hiteka ku ya ka grade 12 ka swikambelo swa ka grade 12 leswi vulaka ku hi toho ti-campaign leti mi vulavulaka hi tona kambe xivutiso lexi hina hi vutisaka namuntlha hi ri vatswari ve le ku endleni kenelake ku hoxa xandla hi ku a ni ngo na loko mi fanele mi yi pfuxa yi fanele na yi va yi kha yi tikomba ku na yi le ku raha yini kumbe hi swona hi swona ngopfu hi swona leswi ni vulaka ni nge ku kala vutivi ka hina vatswari hayi swo ti fanela loko a vuya wa ha rhumiwa famba u ya lehe ka ku vutivi byebyo a hi le ku pfuneni loko no ti-campaign a ti ta endla ku hi awehe swilo hi kota ku ya tirha ku ya se u nge endli ku kumeka u sapota n'wana ku ri ku dyondzo wehe a wu swi tivi ku ri ku sapota n'wana ku va u kumeka u ka mi nga ha beli huwa mi nga ha kumeka mi n'wi nyika space xa yena xa ku a va ku hlaya loko a vuya mugaya loko la ku hlaya sungula ku hlaya leswi hi ta endla sweswiya loko a ri wanhwenyana a nga ha tselekisi poto ni a kumeka nkarhi va ku loko u titwa u ri na energy u nga ri sungula mara hi ta ku hetisela loko se i la ku ya huma tibuku a hi swi endli hi ku hi hava vutivi byebyo ni kombela ku hetisela hi lexi mi tirhi hi nga khumbi vana mara ni lava ku byela vana ku vana va xikolo hi ku ma swi tiva ku na leswi va nge i conscious mind na leswi subconscious mind swilo hinkwaswo leswi u nga ta u swi hlengeleta u tlhela u swi vona laha sikwini hinkwaro loko u ya tela mihleketo ya wena yi sungula ku swi paketa leswi u nga swi vonetela ngopfu swin'wana swi ku teka mihleketo hi leswiya yi ta fika yi kha yi sungula ku swi broadcaster swin'wana i za i swi lorha kunene se tiva ku ri loko u lava ku ya tsala xikambelo leswi u nga ta va u ka hlayile u swi hlayile leswi u nga ta vuyelela u revisa ya swi paketela hi order yi swi paketela hi order loko mindzuku u swi lava swi le ka ti-shelf ta right loko u ya swi pfulela swa ta na loko hlangana na question paper swa mara mukhuva lowuya wo mi pfuka na virhonga mi pfuka nampundzu loko u sungula ku hangunuxa tibuku u ya hangunuxa mihleketo liya u ya exikambelweni hi la subconscious mind yi tlhaku yi sungula ku lava ku swi paketela u ta kuma ku leswiya swo sungula na ti-question to sungula se swi yisina hansi swi pfilunganyekile a wa ha koti ku hlamula ivi loko u huma yi ya heta ku paketela u sungula ku rila u ka u ya kaya ku laha a ni tsalangi yona ene a ni yi tiva i mhaka ya ku a mi na order ya ku wisisa mihleketo yi la ku wisisiwa yi kota ku swi paka kahle yi swi paka kahle nkarhi lowu a hi wo hlayela xikambelo i wo swi vuyelerisa ku kumeka u karhi wu ri lowu se swi va ku ka order ivi u tlela u nyika mihleketo ku wisa loko u ya pfula question paper u ta kuma swilo swa ku swi tiveka ku leswi le ka shelf leyi i swi kuma u swi kuma se humani ka mukhuva lowuya wo pheja buku u kha ha serixili u karhi ku ri nkarhi wa ku u ya ku tsaleni inkombo to mina 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM vatswari ve le ku tirheni hi ku hetekake ku seketela vana va voho loko swi ta ka timhaka ta dyondzo un'wana muyingiseri hi loyi nihleka njhani botet na vayingiseri hi pfukile boto wa mina minjhani n'we hi pfukile botet vatswari nga vula van'wani kambe van'wani ku nga ri swona botet na lo mugangeni hi tshama kona botet loko ni vonini vanhu va la mugangeni va na leswi swo ku lava ku compete or ku lava ku vona ku n'wana wa ka mani u ta pasa na ma twisisa van'wani va swi kota ku vutisa hi pulani ku ri a na ha ku voni namuntlha mali khale nga ku voni na tudisi nga ku voni swi va busy no ku hlaya twana sweswo botet swi va va njhani leswo wena u tshama
u tlhomi mahlo ka mina ku ri ni le ku hlayeni kumbe njhani botpet a hi tshikeni vana va dyondza ende vana va lava tiyindlu ta kahle la nga ta tshama loko a ri n'wana wa jaha a tshama ndlwini ya kahle a pfula mafasitere loko ri n'wana nhwanyana a ri na yindlu ya yena separately yi pfula mafasitere a stada the way ma twisisa botpet ku sukisela lembe ra ku sungula ende swi kahle ti-principal lomu xikolweni a va hayeki ti-correls leswi va ngo yini ku dangla correls ku veka verini swi mi veka nyana sagwadi nyana ku la nga ta pasa ku tlula vanhu hinkwaswo swi ta nyama twisisa competition ku va na kambe va lavo ha vatwa ve le ku ndleni van'wani va nga va nga ri ku ndleni kambe xivutiso lexi hi vutisaka xona i ku n'wina vatswari mi le ku ndleni ke ku seketela vana va n'wina ka timhaka ta dyondzo loko ku ri ku mi le ku endleni mi endla yini loko ku ri ka mi endli hikokwalaho ka yini mi nga endli hi leswi hi vutisaka swona namuntlha a endla botpet i ku loko ri xini dyambu ro va vuya xikolweni ne a swi kota ku vona leswi a va swi tsala kumbe leswi a va swi dyondza before va ya ka final kumbe hina hi nga va hindi hi kona hi va tsundzuxa laha na laha na laha ma twisisa ku ri okay question paper so expectela tinhlamulo ta so swi taniya tshama u kha hlaya ti-topic ti kahle a swi vuli ku ta hlaya vusiku hinkwabyo loko u tshama u relaxini u kha revise tshama na vanhu mi teka ti-topic swi taniya mi va ti-story telling kwala mugangeni but leyi ni yi dyondzaka leyo vanhu swi ni endlekile ngopfu na mi botpet vanhu va lava ku ta tiva ku ni ta humesa yini haya luya exiya yelo wa hlupheka u ta humesa yini swi taniya matwisisa vanhu a hi tshikeni ku ta tshama hi sala vanhu van'wana ndhaku hi yimela na ti-result ta vana va vanhu matwisisa ku na boti yin'wana ni huma kona yaleyo hi botpet yaleyo yi ku tela mi ta kuma yimi kwala ka n'wina yi ta mi vutisa xivutiso yin'wana yi master mind ngopfu yaleyo hi botpet mi kuma ku mi le ka matric yi wa bet u vona ku yi university leyi u yi lavaka hileswi yo ta yi ta ku ringa a tshikeni ku ringana mina nge jelezeli vana va vanhu ni vana lava swaka yi komo yana ni mahlweni inkombo ta mina khensa swinene kambe ke xivutiso ka ha ri xexo mingiselo wa mina hi vutisa ku vatswari mi vona va ri ku endleni ka enela ke loko ri ku ve le ku endleni ka enela va endla yini kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi ta va hi hundzela loko u ehleketa banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula i sweswo mingiselo wa Munghana Lonene FM ha ri ku vulavuleni timhaka ta ku vatswari mi le ku seketeleni ka enela ke ka vadyondzi lava ku endlela leswaku va hetelela va ya tsala swikambelo swa vona leswaku va ta humelela mi le ku hoxeni njhani xandla Mfutile Masagwadi ya kongoma a Bushbuck Ridge Municipality a ni ri na Bravo laya Thola Mahashi Mall laya Thola Mahashi Mall ntata kwalano van'wani va pfa va ri la timhaka ta ku ve mata mahumu kwalano se ntata hi ta bula hi sweswo kambe hi tweneni ku timhaka ta xikolo xi ndlisa ku yini ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo loko hi kha hi languteka timhaka leti khumbaka swikambelo leswi vadyondzi va nga kusuhi swinene na ku va va swi tsala ku sukusela mundzuku un'wana muyingiseri hi loyi inhlekani aye bota tinjani bota mina hi pfukeni n'wina minjhani boke okay mina ka muganga leyi ni kumeka ku ni ri kona ni vona vatswari va ri ku sapoteni ka vana number one lexi xi vonaka i ku va sungule mapfhumba ya ku endla ku loko vana va ya xikolweni namadyambu ku va va tilunghisela ku va kha va starta from 6 until 9 va kumeka va kha va cincana va ndla swiharhi swo hambana ku va tikuma va kha va sapota vana lava ku va fika va ndla leswi va nga hela swona a titlilasini nkarhi wolowo xa vumbirhi ni vona ka tindhawu tin'wana ta swikolo swin'wana ku na lava khempaku mi kuma ku vana vadyondzi va grade 12 a va ha yi kaya va decide va fanele va tshama xikolweni until va ze va kota ku heta vatswari va kha va twanana ku va ticana ku va rinda na ku sweka swo fana sweswiya so ni vona ku ri ndlela ya kahle ku yi va yi kha yi ndla ku vana lava nga ka matric va va ri ku va va ti lunghisela hi ndlela ya right or va va kha va ti lunghisela hi ndlela ya right va nghena ka swikambelo leswi va fanele va swi tsala ni tsakisa hi tlhelo rero ku swi olova ku fika kwihi mi vona ongeti swi le ku va oloveleni vatswari lava nge le ku ndleni mapfhumba ya lama mako ya tshaka laha henhla buti wa mina kumbe ku na mintlhontlho hi ku vona ka n'wina leyi va kona ku loko yi ri koho lavan'wana va nga yivelaku va nga yi papalata njhani mintlhontlho yi va kona hi ku
n'wana nkarhi wun'wana u va a kule ka muti wa njhani ku na nawu na passport because ni tisa ku loko xikolo xi yima ku ri pfhumba leri nga na vadyondzi hi voxe na vatswari va tshama hansi na vana va xikolo va ku hi kunguhata ku tanihi vana na SGB ya xikolo na principal hi teka decision ya ku sweswi ku fanele swilo swi famba so mi kuma ku van'wani vhele a va swi koti ku hlonipha ku ya hi ku hetiseka or a va koti ku hlonipha vatswari va vona before va hlonipha vatswari va vanhu van'wana or vatswari va vona lava nga xikolweni so hi swona swin'wana leswi swi nga vangaku mintlhontlho mi kuma ku van'wana va tirhisa swidzidziharisi then loko va ri ka tindhawu letiya a va koti ku swi tirhisa kahle ku va ko vana va xikolo laha mi kuma ku va va tinyiketeli ka swidzidziharisi va ha ri ka malembe lama ntsanana swinene ni mi twile buti wa mina ni khensile tlhelo rero makwavo hlayisekani ku dya ku engeta hi swona khensile inkomo buti wa mina 0860 002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM intlhanu timinete ntsena hi sepa awara yan'we mangu misava na hlulani fani wa magayisa a hi tweni nin'wana mingiselo lo nhlekani nhlekani mpfukeni botpet epfukeli minjhani buti mpfukeni xikhulu man okay ya hina hi ri ka miyexe hi la ka miyexe hi le ku seketeleni ka vana va hina hina hi ri SGB na va hosi miyexe hi vitana xiviji and then hi byela vaakatiko ku ti-radio ti nga ha chayi until vana va heta ku tsala exam and then number 2 vana a hi va nyikeni a chance ya ku hi nga va nyiki mintirho yin'wana a hi va tshikeni va focusa ka exam hi nga va pressurize hi mintirho yin'wana xin'wana futhi tanihiloko mi swi bot pet hina ka miyexe already na maphorisa hi na tivhene leti nga kona se hi engage na va xiphorisa laha nga ta chayisa radio ya rasela vana and then maphorisa va ta attenda munhu yaloye se mali leswi lava ku xi vula bot pet ku hina hi ri leadership vukosi bya ka miyexe hi ri SGB ya hatlani miyexe and then hi be xiviji hi vulavula na vaakatiko se hina hi le ku va seketeleni vana va hina ene xin'wana xa ku hetelela bot pet vana va hina na vona hi twananini hi ri vaakatiko va ka miyexe ku vana a hi va tekeleni tifoni a va yiminyana swa Facebook a va yiminyana swa TikTok and then va focusa ka exam hi leswi hina as a leadership as a stakeholders ta ka miyexe hi nga ndla swona xikhulu xa mina mativa mvulavule mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu kwalano leyi ka xikhongelo lexi a xi ri koho ku xitolo a xi lulamisiwe hi ofisi ya premier un'wana wa va MEC a nga swi vula ku tihosi na toho ti fanele ti hoxa xandla ti vitana xiviju ti vula ku i nkarhi wa swikambelo sweswi handle ka le ka n'wina swivutiso leswi hi nga ta vutisana letin'wana tihosi ku mindlili eka miganga ya ka n'wehe a khensa swinene loko mi teke tlhelo rero ene botpet xa ku hetelela and then va hosi miyexe na cabinet ya vona hi ve ku hlangana na lava pass forum tikereke vafundhisi so namuntlha hi 3 o'clock vana va ka miyexe hinkwavo primary na high school vafundhisi va ka miyexe va ta va kha va khongelela a miyexe prison center so ava appreciate hosi miyexe na leadership ya vona xikhulu xa mina ni mi twile buti wa mina ni mi twile na khensa swinene kumbexani inkomo buti wa mina kumbexani hi nga kuma loyi a ri wo hetsela hi nga siya mahungwini ya misava ya awara yan'we 0860 002543 a ni kumbexani hi nga nghenisana lava hi nga siya mahungwini ya misava ya awara yan'we loko hi vuya hi bula na tatana matakanye a nga ha ri kona laha 0860 002543 hi hetsela hi n'wina nhlekani a ka ha ri na munhu laha kambe ku sele minete na 30 nkarhi wo tala ngopfu lowu loko a vo fika a va ta vulavula timhaka ti twala kambe a khensa swinene n'wina mi nga kota ku nghena swi twala ku ri na un'wana nhlekani botpet mpfukeni na vayingiseri va xitichi mina as hi ri vatswari va la tiko ra hina la kaya la ro taratara hi le ku seketeleni ngopfu ka vana va hina xi endlaku hi meka sure ku ri vana va hina loko va fika laha makaya ti-radio letiwani ha tlangisi na ti-TV ta tima ku va kota ku va na nkarhi wo hlaya tibuku ta vona hi tlhe hi meka sure ku na marito ya hina loko hi va na vona hi va xixima vana va hina a hi vulavuli marito yo hi tiva ku va ta va seka amoyeni ya nga ta va humesana ka tidyondzo ta vona and then na lava tithavhene la tiko ra ka hina la i vatswari lava tivaka vana lava nga swikolweni va tsala ku swikambela na vona hayi va hunguta na ti-radio swa hina swo swa rhasarhasa and swi hi khoma kahle hi twa hi
hi ri na matimba na hina vatswari hinkwenu ku va se hi khomananini before hi ta nghena swa vukosi ku va vukosi vhele hi vona minkarhi mo tala loko fika minkarhi leyi va taku na marito ku hayi byelani va tithavhena lava va lavaka swa tigigigigi va pfa va timini so vana va hina ntiyiso hi le ku va seketeleni hi ho va navela ku a va tirha hi matimba ya vona va pasa ku tidyondzo ta vo ti pfuna hina vatswari botphela na mitwa but nemetwi buto mina khensa swinene khensile tlhelo rero mi nga ta na rona hi ndlela yaleyo ya ku kambe a hi papalateni ku tirhisa rito ro ka nga ri rona tihosi ta hina a hi va vukosi tihosi ta ka hina i va vuhosi vukosi i mbera bya dzudzeka vuhosi a byi dzudzeki hambera ewara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela na tatana Hlulani Fanuel Magayisa Gayisa leyi nga ku nyikeni mbhoni eka ntshamo wa khomixini ya madlanga epitori yi andlale hi laha ku dlayiwa ka muinjiniyara wa le Vereeniging Armand Swart swi nga pfuna xipano xa vona ha kona ku humelela eka milandzu yin'wana yo fambelana na lowu i hungu leri ri nga rhanga mahlweni sweswi awara ya n'we a hi tweni mahungu lama landzelaka hi awara ya 2 nhlikani wa namuntlha Afrika wa vulavula i nhlikani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Inhlikani muhaxi tanihi vatswari hi busy swinene ku komba seketelo exikarhi ka vana va hina lava ku va tsala swikambelo ni pfumeleleni muhaxi wa mina ni ya khensa mathicara xikan'we ni nhloko ya xikolo xa EPP Hlungwane eGreen Farm lava va ri busy swinene hi ku kondletela vana va hina ku va va kha va ya eswikolweni hi ti-weekend hi minkarhi hinkwayo a swa ha ri mavokweni ya vadyondzi ku va va teka swimandlani leswi va fika la xi fikaka kona swi le mavokweni ya vona vana leswaku va tsala swikambelo hi ndlela leya kahle yo xiximeka ni leswi va nga hlaya a karhi ha va seketela muhaxi i mabunda enhlekani khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene ka timhaka ta vana va grade 12 hi sweswo swa ku va nyika nkarhi wa vona va kota ku hlaya va nga va hlaya hi tigrupu va nga va hlaya hi un'we va hunguteriwa na mintirho ya le makaya na huwa yi control-iwa na swa ti-TV swi control-iwa na timhaka ta tifoni ni vona nga ku swi nga pfuna swinene sweswo na ku va twisisa na mhaka yin'we ya ku a tikerekeni va nga ya ku khongeleni na ku khongeleriwa ku va kota ku tsala swikambelo na ku yisa swo switsalo swi ya khongeleriwa mara va tlhela hi nga va civeli ku va byela ku masingita ku hava ma ku va nga pasa xikolweni hikuva va yo khongeleriwa ntsena va fane vona ka xikhongelo lexiya va tlhe va hlaya va twisisa va revise hinkwaswo leswi va nga swi dyondza lembe hinkwaro hi swona swi nga ta va hundzisa ka grade 12 sweswaku na masingita ma nga va ku kona inkomu khalanga ni ta ku inhlikani butphethe vatswari vo tala a hi swi tivi ku education i yini hikuva hi nga yanga xikolweni mara loko hinkwenu a ho vona kumbe hi ehleketa a hi fanele hi swi vona ku xikolo xi na nkoka i ta kuma munhu wa thekisi a driver thekisi a ya kwahala xikolweni a karhi a ba hutara yin'wana ya nsele na music wa nsele i nga swi twisisi ku munhu loyi wa swi twisisa ku vanhu ve le tlilasini ve le ku tsaleni na a nga na mhaka na swona hi ku yena a nga yanga xikolweni kambe loko a hi lo ya xikolweni hinkwenu van'wani a hi ta kota ku vona ku leswi bihini leswi swi kahle inkomu khalanga na cindani xikani
na ku vaxumi mina Francis kuna amakaunyani ndhawu mina ni la ku ta seketela ya dyondzo vonelo ra mina hi leri mhaka leyi ya khalanga ya ku n'wana wa wun'we ya ha tirha swinene ka hina van'wana mhaka yikulukumba ya ku va hlohlotela na ku va seketela hikuva i final exam mhaka yikulukumba ya ku va hambana na hi va seketela hi ndlela leyi i ku va hambana na social media hikuva social media yi ta va disturb na ku va nga tlangi hikuva ku humelela ka vona i ku kula ka xifundza xin'wana na xin'wana ku ri xi va na ti-percent se mhaka yikulukumba ya ku va nga kopeli va nga loko va hlaya loko va vuya va ti nyika nkarhi wa ku wisa na ku tlela va kota ku va hlaya swi kota ku nghena hi ndlela leyi khensile swinene ku Enhlekani Khalanga nseketelo wu kona ka vana lava va tshamaka na vatswari va vona full time ku tlula ka lava vo ka va nga tshameki na vatswari va vona cause ku na vana vo tala lava vatswari va vona va nga xilungwini so nseketelo ku vulavula ntiyiso a ku na ku va nga wu kuma ka vakhegula cause vakhegula kahlekahle ku va sweswo swa ku va ku byela ku hlaya tibuku a va ze va cheka nchumu ende vatswari lava va nga xilungwini minkarhi yo tala ku vona va languse timhaka ta ntirho ya xikolo kahlekahle va nga ri na mhaka na swona mhaka ku ri yini swin'wana swa kona na loko va wini xikarhi kwala xikarhi ka lembe va nga cheki ku tibuku swi ndlisa ku yini so swi hetela swi va probleme ka lava kumeka ku ri yini vatswari va vona va kumeka va ri xilungwini so seketelo kahlekahle ku vulavula ntiyiso wu kumeka la ka vatswari lava va vona va tshamaka na vatswari va vona la ka lava van'wani vatswari va vona va nga kule na vona swi hetela swi va probleme ngopfu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingiselo Munghana Lonene FM hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM khensili n'wina hinkwenu mi nga kota ku rhumela ti-voice note hi kota ku twa tlhelo ra n'wehe ra mhaka mara na mi twa vo tala va n'we mi le kusukeni ka timhaka ta n'wehe tanihi vatswari vutihlamuleri bya n'wehe tanihi vatswari mi le ku yiseni ka ku vana va nga hina hi vutisa ku n'wehe tanihi vatswari mi le ku hoxeni njhani xandla ku vona leswaku ku va na timhaka ta ku humelela hi tlhelo ra timhaka ta swa swikambelo hi ndlela yaleyo hi hafu ku bila awara ya n'we ta va hi kha hi bula na va ANC Mpumalanga hi twa ku PGC ya vo yi fambe njhani kambe hi nga siya kwalano a hi yeneni ka matsalani general wa huvo ya vufambisi bya swikolo ya rixaka la Afrika-Dzonga hi kuma tatana Matakanye hi la ku bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi nguva leyi ya swikambelo hi ndlela yo yeleyo Mr. Matakanye, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, Matebula. Hey, it's been ages since I spoke to you. I'm happy to hear your voice today. You're hiding, man. You're hiding. I don't know why. You know, it's one station that I love so much, but I don't know what happened really recently. When there were still people like Ngamula. Hey. Yeah, I don't know where Ngamula has gone to. I'm sure he's been promoted to overseas. That's fine, Tate. Let's start here, man. That season of exam is upon us, grade 12 to be exact, starting as early as tomorrow. And we would want to gauge from the National Association of Governing Bodies to check as to what kind of support, if any, it's needed from parents now that the exam season is upon us. Let's start there. What do parents need to do now that students are just on the edge of writing their final exams? We want to thank the parents before even we request them what they have to do this time. They have supported these children through and throughout the whole year by doing a lot of things as a parent does, and we want to thank them for that and say, now we are about to reap
what you have been sowing. So continue giving the support. And one particular request that we want to make is that we know that these children are doing some chores at home. This time we request that you give them time off so that they concentrate on their schooling, they revise, they do all what is needed, and support them. Give them everything that is needed by the examination, and wake them up during the time, because sometimes they may try to cross night and they forget that they are writing. Give them, even if you are working, there's nobody at home. Make sure that you know the timetable of the child. You keep on phoning her. You must use that you phone her during this time, and good luck, and good luck, good luck. Each and every subject. Good luck, good luck. And we also want to thank the Department of Education for providing everything that will make teaching possible. We must not forget the support staff, those who are manning the gates against the wrong elements that would like to enter the school and threaten, bully, and even hurt our children. But now those support staff are creating a very conducive environment for our children. We should not forget the teachers. Each and every profession in this country, even the worldwide, it comes from the teacher. So we firstly want to respect them. We want to say thank you very much for nurturing these children. I think we know that they are giving a hard time. But now, but you did not give up and say, now the time that we are giving up, we don't want to teach them anymore. Then so we are so thankful. We are saying to you, we know that you are going for marking now. This is the hard time for you to mark scripts and all those things. But we want to say God must put a big hand upon your head so that you are blessed. Oh, let's come to the kings and queens of the nation, our children. The queens and kings, we are saying good luck, kings and queens of the nation. You stepped into your final exams. Remember, this is your moment to shine. All your hard work, determination, and resilience have prepared you to this day. Stay focused, my dear kings and queens. Believe in your ability and give it your best. Success is awaiting for you on the other side of. Then we know that you are going to make it. All of you, you are going to make it. We're going to meet you next year at a ceremony. You know that we always have a ceremony of NSC celebration. We are going to celebrate with you all because we know that all of you are going to make it, and you are going to, and we hope that you have applied to the university. And those who are not going to the university, we know you have decided where you are going to, and we are saying wherever you are going, to the university, to the technicum, to whatever, please represent as well the kings and the queens of the nation. Ntate Matakane, you said a mouthful. Let's try and reflect on the year that was. To say, if you check, according to my statistics here, I was going through month to month to date, and I've realized that this year has been
one of the quietest year in schools. Schools were going on relatively well in terms of disruptions. They were minimal. What is it that you as governing bodies are doing differently now to see to it that schools are run smoothly? Because from time to time we'll be inundated with complaints wherein parents have closed schools because they did not have water or they did not have that and that and that. So those incidents for 2025 have been minimal. So the question would be, what is it that you as parents, governing bodies, are doing in order to see to it that education is respected and schools thereof? Thank you so much. Thank you so much, SGB, school governing bodies. By governing schools properly, creating conducive environment for teachers to do their work. We want to thank you. We know that you are the government of the school. The government of the school has got lot of work to do. You are the people who decide the times of the schools, when school starts and when school ends. We know that you are the people who support the teachers, you support the principals. And we know that you are the people who create vision and mission of the school. And we know that you are the people who are responsible for the money of the school. So it shows us that all those responsibilities were in good hands this year, because we never had fights, we never had wars, we never had anything. We just had that now schools are being run. Also, importantly, then we have the code of conduct for learners. I think it's very, very, very important to mention that clause, because the South African Schools Act indicates very clearly that the powers and the responsibility, and they rely on you. So it shows that now you have formulated policies that were able to ensure that the schools are running very well, because we start there where the code of conduct of learners, and we know there must be discipline, we know that there must be order in schools so that the children will be able to concentrate on their work. We know that the teachers, it will be easy for them to teach because of the policies that you have introduced in the school. We want to thank you so much, so that you will see your benefit at the end. As from Friday, as from tomorrow, we know that you will start seeing what you sow. And at the end, when the celebration, as much as we know that at times when we celebrate, you are forgotten. But I think we have spoken to the minister. This time you will not be forgotten when we celebrate the success of our children, the kings and queens of our nation. Ntate Matakane, before I let you go, let's talk to these two issues which happen to be elephant in the room. The issue of sexual abuse and the issue of school nutrition. As recent as last week or so, we were getting reports that certain schools are not, certain kids or children are not well fed at schools by virtue of shortages with regard to monies that were supposed to be seeing to it that school nutrition runs smoothly. These cases were reported for Gauteng, for example, and KZN. What is your take as governing bodies with regard to this one and the issue of sexual abuse, which also I know that you in particular, you become very angry when you talk about issues of sexual abuse. So what will be your message to the parents now? Because these two issues here are becoming elephant in the room. Well, I want to talk to the Department of Education first and say they must ensure that they correct this mistake of ensuring that there is
maximum support, and nutrition is one of the best, the most support they must provide for our children. Because if these children have not eaten, they are not going to eat, they are not going to write the exam well. And if they fail, we'll look upon the Department of Education to say, you are the cause. Because the teachers, the school governing bodies, and the staff have done their work. Then, if you don't support, then they will fail. But if you support, you know that each and every child is going to pass. So, we want to call upon you to ensure that that mistake is corrected. Because we called upon you to say, go to the treasury and ask for money. If there's, don't tell us of there is no money. Go to treasury, ask for money so that there is money to support our children. We are paying tax. We know that there is money because we are paying tax. So ensure that now that money, that tax of us works for these children. Support them. Support these children because that money is controlled by you to support our children. Support our children. We don't want those mistakes anymore. Going forward, we know that you must prepare well. But now, let's condemn with strongest term Mathebola. This question of the parents sleeping with their children, it is unheard of, that a father or a mother sleeps with the child. It's unheard of. Because I'm saying this because the teacher is what we call parenting. Then when the parent hand over the child to the school, then the teacher takes over as a parent in local parenting. So that's what it's being referred to. Local parenting. So it is unheard of that when you hand this child over to say, parent, take care of this child whilst I'm still going to work, then you see a woman out of that. It's unheard of. We can't. We want to condemn it with the strongest. And we said those people who are continuing sleeping with their children in schools, they must be fired. They must be fired. And after being fired, they must be registered. They must not work anywhere in the world, not in South Africa, not alone South Africa, not where in the world. Tell the world that now this is a monster. It's not allowed to work with children. I see. I can hear that you are now becoming emotional. I know. Once we talk about this issue, you hate it to the T. But Tate Matakanye, thank you very much for giving us time to speak to you this afternoon. We really appreciate it. Mathebola, don't forget us. We won't. Sisonke. Isso swo mixero mngena lona FM lava hi bulana vona i matsalani wa huvo ya vufambisi bya swikolo lava ka vulavula va hi ku enta ku languta ka timhaka ta nseketelo lowu tanihi vatswari hi wu nyikaka eka vadyondzi va kombisa timhaka ta ku va sungule ku khensa ndlela ya dyondzo ku vona leswaku switirhisiwa swi koho ku vona leswaku vadyondzi na vadyondzisi va kota ku hundzisa hungu ra vona ra ku dyondzisana hi ndlela leyinene va kombisana timhaka ta ku nan'waka tinhlayonhlayo ta ku kavanyetiwa ka swikolo a ti nga talangi ku fana na malembe leswiwani swi vanga hi ku tihuvo ta vufambisi bya swikolo ti vuye ti swi twisisa ku swikolo xi fanele xi fambisisiwa ku yini ku endla leswaku ku ta kota ku fikeleriwa mhaka nkulu ya ku va ku nga kavanyetiwi timhaka ta dyondzo na ku dyondzisa no ka ni nga tivi loko ku ve a ti vangi ti tele tinhlayonhlayo ta ku kavanyetiwa ka swikolo hi mhaka ya ku swilo swa lembe leswi le ku fambeni kahle hi matlhelo hinkwawo kambe hi timhaka leti ku vulavuriwaka hi tona ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta swikambelo loko va kha va kombisa va tlhela va kombela ku vatswari a hi yeni mahlweni hi seketela vana hi se fika makuma hi yeni mahlweni va seketela hi laha hi nga kotaka koho ku vona leswaku va kota ku tsala swikambelo swa vona kahle na vadyondzisi va vula tani va ri va mi khensa ku va mi tirhile kambe va tshinya handle ka ku tipfinyinga ku vanhu lava va ha tekaka vana va xikolo va va endla vavasati va vona hi ndlela yaleyo va nge ri maendlelo yalamo maendlelo ya ku vanhu lava kumekaka a va hlongoriwi va tlhela va tsariwa ka nxaxamelo wa vanhu lava nga swi kotiki ku tirha na vana lava va nga ha koti ku tirha helo misava hinkwayo
jikelele emakume mbiri nkaya timinete ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi a hi tweni kumanga wa misava ya awara ya mbirhi ya ta emisikwini kusuka kwalano hi ta va hi bulana va ANC Mpumalanga hi twa ku va ri yini vona loko hi twa ka timhaka ta nhlengeletano la yi ri koho ya Provincial General Council leyi a yi ri eMbombela yi nga humesa na timhaka ta ku ongeti makhanselara va nga tirheki kwihi va ta fanele va hlongoriwa a hi teneni hi twa ku mahungu ya misava ya mbirhi ya emisikwini hi nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi sweswo mingisero Munghana Lona FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona TIC suka studio 1 le Masingita Mall nhlekani lowu hi lava ku ya mahlweni hi bula na ANC Mpumalanga hi languta ku nhlengeletano leya vo ya PGC yi fambe njhani ku hela loko ka vhiki na koho ku vulavuriwa hi timhaka ta ku loko ko tshika ku va na vakhanselara lava va nga ta va nga ri ku tirheni va ta fanele va hlongoriwa hi amukeleni matsalani wa ANC Mpumalanga ku nga nkulukumba Chirwa hi vo hi lavaka ku bula na vona ka nhlekani lowuwani hi twa ku va ri yini nkulukumba Muzi Chirwa Chirwa nhlekani ni amukeleni ka Munghana Lona FM. Good afternoon. Good afternoon to you, Kensington. It's been long since we spoke, Mr. Chirwa, and I don't think it's good news. Not a good news at all, but yeah, I want to appreciate the opportunity that Munghana FM is giving us to update our listeners around the issue of the Provincial General Council that has already set over the weekend. Mm-hmm. And let's talk to that. What were the issues that were at the agenda or issues that you were discussing as ANC Mpumalanga, and what were the outcomes? I must indicate that the Provincial General Council is convened in terms of the ANC Constitution, Rule 18. It is expected that the PGC receives the report from the chairperson of the province, in this case, Comrade Mandla Nzovu, who's also our premier, on the state of the political environment. Then the secretary of the province will provide the state of the organization, which state of the organization covers how have we fared since the last conference 2022, and how in terms of the organization, and what are the issues in terms of the running of the entire government, be it local, district, and provincial government. The provincial treasurer will also give, in this regard, Comrade Mandla Nzovu, the state of the financial environment the ANC finds itself. In this PGC, we also dedicated an opportunity to the chairperson of the ETC, Comrade Mukako, to brief all delegates, because they were coming from branches, on the state of the provincial economy. We're so very much fortunate and we're happy, delighted for the fact that the Secretary General, Comrade Mbadula, graced the PGC. And in fact, it was like a political school when he briefed us around many issues that are taking place around the country. And so we're so very much excited. And we had 10 commissions. After considering all these reports, including the input or addressed by the SG, we broke up into 10 commissions, and we spent a lot of time in that evening. Other commissions also continued the following day, which was Sunday yesterday, in the early morning hours. Then we went back to plenary around 10:30 to report back, commission per commission, discuss and adopt new resolutions in as far as those matters are concerned. But of significance and of highlight is that we appointed out to our fundamental setback last year after they were being performed well during the 2024 elections, and we pondered as to the solutions, because we know the problem, the solutions moving forward collectively around the issues, service delivery, be it water, road infrastructure, sanitation, and of concern, the issue of the high rate of unemployment. We closed the conference on a very high note, united, all of us renewed, focusing on one direction and committing ourselves to do well in the
the government elections. You are saying you know the problem. You know why you did not perform well in the 2024 elections, do you have adequate time to act before the next local government elections? Yes, I must indicate that because shortly after the setback of the last year, 2024, we made an assessment, not only ourselves, together with the alliance at a provincial level, supported by the NEC debates. We came, even the president of the ANC, if you recall well, also came to the province where we discussed how and what are the causes of the poor performance. And the branches, to some extent, were also briefed or allowed an opportunity to also reflect. So in the PGC, we looked at the work that has been done since the setback. So since the setback, we put up a program of action wherein the Provincial Executive Committee visited all those areas, the branches of all those areas where we didn't perform well, Kondo, Dr. Peter Isasene, Sugalikwa, Ipaliseng, Kavenbegi, and we also took some time to visit also areas where we performed well, Komazi, Bushbuckridge, and Dr. J.S. Moroka. Then that program that emerged out of that, we've been implementing that. So we've run close to about 16, it's not close to about 16 by-elections. We've been winning all those by-elections that belong to the ANC, but out of that, we lost 3 by-elections to opposition parties. So we're looking into that as well, as whether the progress that we have registered versus also the losing of these 3 by-elections. Can we conclude to say then we are ready to turn around the crowd? Yes. Albeit the issues of water problems and the issue of electricity load reduction, which are still facing us yet. But this 7th administration led by Comrade Mandla of the Premier has made significant strides in turning around some of those issues. And we have committed government in terms of reviewing budgets to make sure that we now come closer to the issue of water, but it's still a matter that you can say it's still a challenge. Water and electricity load reduction. So, and the issue of unemployment. Hence, the presentation of the plenary state of the economy and what are these 2 things that we must attend to so that the people of the province are able to get jobs in as far as agriculture is concerned, tourism, construction, and many other areas of the economy. So, using the remainder part of the year and the quarter part of the year, we must try to push very hard, working together with our people. And that's important. We are now implementing the National Action Plan of the ANC, which commit us to come also closer to our people, which also it has been a gap in other branches, other areas where even our councillors, some of them were not convening these committee meetings. Our branches, some were not strong. So we know where we must touch to polish the ground and continue to request, lobby our people to work with us, even under these trying service delivery challenges. Because those service delivery challenges won't be resolved, all of them, by the time we reach the local government elections. But we must make a dent and a serious effort working together with the Makosi, Abafundisi, and the other various sectors in the society. I want to take a 1.5 minute commercial break with Mozi, and after which I want you to talk to the issue of who were in attendance in terms of your alliances. Did you have SACP there? I saw Sanko, I saw the Youth League, and who were there? And if in an event that SACP, for example, was not there, what could be the reason? And if they are there, why would you allow them to be there when they say they will be contesting you? But that is a discussion that we can have immediately after this very short commercial break. Balabo Mingserom Ganalon FM ni pula kuna bona matsalani wa ANC Mpumalanga lava hinika kuxifaniso xa hila swilo swi famba ka koho loko kha ku langutiweka timhaka ta nhlangano ta la koho va ngeri hayi va vulavurile a va ri koho hambi ku ri matsalani general wa ANC ku ta vona ku swilo swa hetelela swi famba ku antswisiwa xiyimo veri va swi tiva ku leswi nga ndlaku va tirhisa leswi va nga tirhisa swona hi 2024
va ta swi lulamisisa ku yini ku nga se fika nhlawulo lowu taka a ni tivi ku yi ri yini ka mhaka yeleyo swi le ka wena ku va u teka xiboho kambe sweswi a hi sungula ni hundza hi laha hi ta vuya hi twa kahle kahle a ku ri na vamani andzakale hi rito eka lava va ri pfumalaka afrika wa vulavula ntiyiso mingiselo mugana lona FM Afrika wa vulavula hi le kusuhi swinene na ku fika makumu na matsalani wa ANC Mpumalanga nkulukumba Muzi Chirwa hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka leti ta nhlengeletano leyi ri koho ku hela loka vhiki but Muzi, thank you very much for holding the line for me. I want to check who were in attendance apart from your members of the ANC from their branches and the leagues, the youth league, the women's league, and who else were there? Thank you very much to yourself and the listeners of the radio of Mungana Wanene. In attendance, there was the Tripartite Alliance +1, except ourselves as part of that tripartite. It was Sanko, COSATU, and the SACP. We had also Contralesa and the House of Traditional Leaders in the province. We had the chaplaincy and the moral regeneration, which is a religious sector. We also had the University of Mpumalanga. All those were in the administration from the municipality as well as the provincial government. Of importance, we also have the disabled people of South Africa were also among the guests. So a very great and open attendance. So if you had SACP, were they not changed before by the second, is it the first secretary of the ANC, first deputy secretary of the ANC in one meeting in Mpumalanga? No, let me just speak about the meeting of Saturday, Sunday. All the alliance supporters were given an opportunity to render the message of support, and they were all given an opportunity and they were listened to, even though there was a little bit of bickering when the party was presenting its message of support in terms of the content. However, we're all guided to say members we must all have developed thick skin to listen to each and every leadership that was there. And the matter that will always be asked, because with the party we are rating as part of the alliance, the only issue that makes us to now not come together much frequently is around election work. The PGC is not elections work. The decision that we have taken ourselves, even at the provincial structure, we said we'll invite the party in all their gatherings. But when we are correct, when we discuss elections, we can't be meeting together because they will copy our strategies. We think even themselves they have these meetings they won't invite us because we will set up structures from provincial, regional branch, which we think we must work like that. While the National Executive Committee of the ANC through the SG, they are still going to finalize the matter and the way forward. For now, on elections, we are not inviting one another. However, on the other programs, we do attend the Red October of Party. We are given an opportunity to support it. The relationship is still good, except that we differ on how we must contest government. They say a state. And we're hopeful, even through the chairperson's concluding remarks, that there could be a possibility to reconsider, the party to reconsider to stand. Because for now, the party as it has been designed, it is not intended to pull significant numbers. So we are looking at that. The ballpark is within the court of the South African Communist Party so that we continue to contest the elections. Yes. Let's conclude, Tatan Chirwa, and talk to the issues. It is alleged that amongst the outcomes, you said, as the ANC in Mpumalanga, councillors and or deployees who are not pulling their socks should be fired. Is it true? And if so, how are you going to go about doing that, particularly those that are in the local government, now that you have local government elections just around the corner? It is true. It is part of the resolution that was taken when we were all convened in Gauteng FNP
where there was a roll call for councillors when the president and the SG gave marching order to say a deployee that does not do its work, be it local government or provincial government, when there's a proof through the monitoring and evaluation system that he or she is not doing well, there's no reason to keep such a deployee at a post. Remember, if you keep me while I'm not convening committee meetings, I'm supposed to take decision to give what I'm not doing that, then people on the ground, they do suffer. Then the ANC also lose support and popularity. It is true that deployees who are not performing subject to us having correct data, they must be released from their responsibilities or their posts. And it must be done through the monitoring and evaluation process of the ANC. And is it going to be done in the next, after the next election? Because surely you cannot do it just before election. I don't think it will save the purpose. Anytime when Comrade Chirwa is not doing work, even tomorrow, when it is proven he's not doing work, relegating his or her responsibilities, I must be removed. Get someone else who can take the baton forward. All right. No, let me tell you that I'm cheering. Okay. Thank you. No, okay. Thank you very much. Ai, fala vai bulana bona e tatana Mozichiro. Vero, nkarhi wun'wana na wun'wana. Vongo hlongola. Matsalani wa ANC Mpumalanga. Va kha va nyika xifaniso xa hila nhlengeletano yi nga fambako loko kha ku langutiwe ka timhaka ta leti ti fambelanaka na vukorhokeri na timhaka ta matirhelo ya vandla. Leswi a swi endlaku hi va lava ngopfu a ku ri timhaka teto ta ku leswi hina hi tivaku ku n'wina a mi orindili wun'we na va SACP se hikokwalaho ka yini va ri koka nhlengeletano ya mixaka lowu va ka hi va koka tinhlengeletano ta mixaka lowu ko va ntsena loko se hi vulavula hi timhaka ta nhlawulo laha hi nga va vitaniki hikuva swi nga fika swi vanga swin'wana kambe loko swi tinhlengeletano letin'wani ha ri na vudyelwani tanihi mavandla ya nharhu lawa ya nga le ku tirhisaneni hi ndlela yaleyo n'wina mi ri yini loko mi ta va mi yingisele bulo rorolero ngopfungopfu loko kha hi languta na timhaka ta ku loko mo languta swin'wana swa leswi va swi vulaka ve ri vakhanselara va meyara va MEC swi vula ku na va premier loko ku ve a va le ku tirheni kahle a Mpumalanga va nga hetelela va fanele va cinciwa eku ya hi Chirwa laha vulaka sweswo se xivutiso ku mi ta va cinca rini va ku nkarhi wun'wana na wun'wana se mina hawu swi nga koteka ku cinciwa hi ku nhlawulo wu kwala nyongeni va ku hayi a swi na mhaka ku nhlawulo wu le kwihi kambe loko munhu a nga ri ku tirheni i ta fanele a susiwa hi ndlela yaleyo i sala leti mineta nhungu ku va hi gimeta nongonoko lowu mi yingiseriwa Mkanana Lonene FM makomba ndlela kwala u nga yingisela wu ri kona nhlekani lowu a hi twi ku mi ri hi gimeta hi wuya hi mahungu kwala mi nga hi yingisela mi ri kona nhlekani lowu mi yingiseriwa Mkanana Lonene FM na ha vula nakambe ni ri n'wina mi nga ka tindhawu teto ta le Mpumalanga xavani mathikithi hi ku mathikithi mi ta ku phapha mi kuma ma herini ni vula leswi hi mhaka ku ni vone va yingiseri van'wana hi migivela kwalaya a Thula Mahashi Mall va khome mathikithi yo tala a no ti vulavulela mo tala loko ku ve vanhu vo fana va Bravo va vekela va tirhisa swa va Facebook na yini a ni ta n'wi byela ni ku rhumela swilo leswi ya nga ni teka hi ri ka Thula Mahashi Mall mi swi vona ku swi ndlisa ku yini vanhu va le ku xaveni mathikithi i 150 rand ntsena ku fika sweswi ene loko se masiku ya tshunela hi ta va hi kha hi swi vona ku na n'wehe se mi lava ku tsundzukani mathikithi ma xaveriwa ntsena ku mi ta va xiphemu xa ntirho wa loko tin'wani ta tinqambi ti ka ti thomiwa tinsiva loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri ka lembe leri nga hundza ma va mhaka ko se leswin'wana swa ku ta va na tinqambi tin'wani ti nga ta tandla yini hi leswi ya va nge ri swo tlhandlekela se xavani mathikithi hi ta hlangana kwele ni tsakisa hi ndlela leyi mi nge le ku xaviseni xiswona swa tikomba ku hi hava na ntirho wa kahle ngopfu leyi a Thula Mahashi eku hela ka lembe leri loko hi kha hi ku XMA 20 kambe ke hi vulavuleni hi timhaka ta ku ma-grade 12 va sungula swikambelo mundzuku na ku vatswari va le ku seketeleni kumbe va le ku seketeleni a hi mi twenini kumbe mi angula mi ku yini mingisero wa mina 0860 002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Mkanana Lonene FM makomba ndlela ku na mingiseri la
hello inhlekani anga ha ri kona mingiselo luya kambe ke a hi ku twi mingiselo mina la ku ta twa ku n'weme angulamu ku yini loko ha rindzela wena kwalano yimani pfani languta lava va nga na ka x la ni twa ku va x va ri yini x va ri vatswari ko tala a va endli nchumu ku seketela vana mara loko mbuyelo wu huma hi kona va sungulaka ku lava ku twisisa i Xolani Mahlawule wa le Cottondale u tirhise x hi ndlela yoleyo kasi un'wana nge va ri khalanga ni kombela mi ni vutisela eka vuyimeri bya SGB hala manyeleti exikolweni xa ka hina na 11 ya vadyondzisi kambe eka phephe leri ri hi komba ku ri hina 15 wa vadyondzisi na loyi a nga ha ri kona hi ndlela yeleyo 0860 002543 a swi vutisiwi vona sweswo swi vutisiwa va Gerald Gerald swi vutisiwa va ndhawu leya dyondzo ya masungulo kwala Mpumalanga kambe hi tweni n'wana mingiselo nhleka a ni purasanga kona ka hi ku twi mingiselo Munghana Lona FM 0860 002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lona na FM makomba ndlela. I realize there's a lot of history we are not told or have limited access to in the archives. I wish we could arrange for you to share for your father's journey, our hero, our president, as someone from Gazankulu, which I hear was named after Gaza. Please make it happen. Hey, Matimu, mi vulavula yila. Yi kambe ni ku swi hlayiseni ku ndlela ku hi ta kota ku twa ku hi nga pfuna njhani ku ya amahlweni. Sale timinete ta mune ntsena ku va hi fika makumu na nongonoko lowu mingiseri wa Munghana Lona na FM makomba ndlela. A hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka. Eme amukeleni hleka. Hi pfukile mi njhani papa? Hi pfukile. A khensa. Mina ni la ku tisa marito ya ku khensa aka vatswari va le Tiyani, vatswari va ka Xigamani, vatswari va le ka Mahumani, lava va nga ku seketeleni swinene aka vana lava va nga langutela ku tsala xikambelo. Lawa yan'wana ya matiko lawa ni nga va na nkateko wa ku fonela swilo kusuhani hi ndlela ya ku va va seketela vana kusukela ka timhaka ta ti-camp, ku vona leswaku na swihlayiseki, ku vona leswaku vana va kota ku dya swakudya leswi swi lulameleke, leswaku mathicara ya kota ku kumeka ya ri karhi ya transport wa ku humelerisa xivono xa department kumbe tinhloko ta xikolo laha va nga langutela ku humelerisa mbuyelo wa kahle. So ndi vona va tisa nseketelo wa kahle swinene botet. Ya so ako va ku tisa marita ku khensa ku ingaku va ngo yisa nseketelo lowuwani amahlweni hi ndlela leyi yi endlaka leswaku vana va kota ku kumeka va ri karhi va tirha kahle, va tirha va ri karhi va swi tiva leswaku va hlayisekile ka tindhawu leti va nga ka tona. Tanihiloko hi swi tiva ku ri tiko ra hina ri taleriwile hi vugevenga swinene, mara ka tindhawu leti ni nga va na nkateko wa ku ti vona, ni vona ka ha ri na ku hlayiseka swinene hikwalaho ka ku nghenelela ka tiko, ku nghenelela ka vatswari ku pfuna swikolo leswi. kambe kumbexani ni sarile hi minete laha hi nga ve hi hetisela a ni lava ku kamba ka n'wina mi vone va kha va endla yini. Ni twe mi kha mi hlaya tindhawu to hambana, Tiyani, Xigamani, Mahumani sweswo. A Tiyani bothete ku na vatswari lava kumekaka va ri karhi va ya endla va ya tlela ka tindhawu leti vana va kumekaka va ri karhi va hlaya aka tona, leswaku va kumeka va ri karhi va hlayiseka na ku vona leswaku switsongo swakudya leswi va swi ri kona va ri karhi va pfuna hi timhaka ta ku sweka. Aka Xigamani hosi Xigamani hi wun'wani wa mutswari na mufambisi wa tiko loyi a kumekaka a va ri karhi a rhangisa emahlweni timhaka ta dyondzo, ku kondletela tiko hi ku angarhela kusuka aka vafundhisi, van'wamabindzu, ku vona leswaku
migingiriko leyi nga toloveleka hi masiku hinkwawo a yi hungutiwi hi minkarhi leyi wa swikambelo leswi va kota ku kumeka va ri karhi vana va kota ku tirha va nga kavanyeti hi nchumu xikan'we na le ka Mahumani xikolo xa Mahumani secondary hi xin'wana xa leswi vatswari va nghenelelaka hi ku hetiseka va karhi va endla leswaku vana va kumeka va ri kona ka tikempe vana va kumeka va ri karhi va kuma nseketelo ra madyelo. Okay, ni mi twile buti no ni khensile buti wa mina a khensa swinene ku va mi tena tlhelo rorolero nongonoko lowu a wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Matebula ni famba na Sunduza wa ka Minga a hi yeni ni ya twa nongonoko dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni kambe sweswo andaka mahungu ya misava ya awara ya andaka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi lawa ya landzelaka hi nomo wa tatana Hlulani Fanuel Magayisa mana siku leri nani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela.